Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ho Chi Minh City. Oke, sekarang aku mau lihat suasana pagi dari depan hostel saya. Saya nginap di hostel ini. Jadi apa-apa benda, jom kita lihat dulu suasana pagi di Ho Chi Minh City ini. Ini kalau malam ini bar-bar yang malam aku buat ya. Jadi sekarang saya mau jalan dulu. Dia punya aspal keren ya. Jom. Ini jam 8 pagi bro. Saigon, Ho Chi Minh City, Saigon. Ini bar-bar. Sahara. Jadi kalau siang kayak gini, Saigon Bar. Ini besar nih. Sambil kita cari sarapan bro, pagi-pagi. Jadi kalau kalian ke Vietnam, Thailand apa Vietnam aku cakap tadi? Vietnam ya, bukan Thailand ini Vietnam. Singapura laksa, oh Asian Food. Saya ingat halal ini Singapura bro. Itu belum buka. Ada massage. Tadi ada massage pula. Rasa Hotel. Ya. Non halal, halal, Muslim, No Muslim. no Muslim. Oh, oke, thank you. Tidak halal bro. Susah pula nak makan. Oke, tapi ada tempat untuk makan. Makan yang halal ya. Saya lama di Vietnam. Besok-besok kita akan cari. Oh, sudah batuk pula saya. Terus dia punya aspal keren. Sampai pagi dia buka. Saya ganti. Kayaknya kalau ke sana pun boleh ya. Saya kesini dulu. Halal Muslim. Oh no Muslim. Oh wow, sedap nih bro. Ini non Muslim pula ya. Oke, bye bye. Bisa mencari Muslim ya. Halal nggak paham sini ya, tapi aku bilang Muslim paham. Oh ini apa nih?
pagi tidak ada. Yuk lanjut. Yohan Hotel. DB Hotel. Hotel juga di dalam. Banyak lah hotel bro di Dalat 24. Dalat 24. Oke, di sini kita banyak menemukan yang namanya warung-warung kaki lima ya. Saya suka kota ini. Singapura. Oh, terkenal Singapura di sini ya. Nah, Indonesianya nggak ada pula ya, atau Malaysia gitu kan? Lot exit. Masas. Kita kesini dulu. Pokoknya ekstra hati-hati. Nah, ada penjual kaki lima. Tapi di sini aku belum menjumpai yang namanya halal ya. Cantik sekali dia. Nah, ini ada ATM. Udah jual buah. Ngeri-ngeri sedap bro. Trong đại lễ 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5, mời bố mẹ mua vé sớm được chỗ ngồi đẹp làm quà tặng các con đón xem chương trình dẫn nhiều loài thức thú nổi tiếng nhào lộn đu dây bay lượn trên không huy chương vàng quốc tế 8 giờ tối nay và tối mai.
Vé bắt đầu bán rồi, đang bán vé tại sân khấu Trống Đồng 12B đường Cách mạng tháng 8 quận Nhất, đúng 8 giờ tối nay và tối mai. Lần đầu tiên nhiều loài thích thú nổi tiếng đu dây nhào lộn bay lượn trên sông đi sinh giả quốc tế với đội công chú ông ta trên sân bay và nhiều loài thích thú nổi tiếng thực hay thực hot đúng 8 giờ tối nay. Oh, ini halal. Indian food halal, bro. Jadi nanti dulu saya mau jalan ke sini dulu sedikit. Ini masih di sekitaran dekat-dekat hostel saya. Banyak gede-gede. Oke lah. Oh. Jujur di sini aku nggak bawa paspor, bro. Banyak penjual kaki lima pagi-pagi kita jumpa ini. Trotoarnya besar sih, tapi udah rusak. Di sini jam 10 buka ya. Jam 10 baru buka dekat gede-gede di sini di Ho Chi Minh. Ini kalau dibuat cantik ini keren banget nih, tapi nggak dibuat cantik sama mereka. Halal? Oh, nggak ada. Kiranya macam masih sepi lah jam segini, bro ya. Hotlink. Nanti kita buat suasana malam. Sekarang kita buat suasana pagi. Pullman Hotel. Ini Pullman Hotel, hotel besar ini.
di sana, berarti di belakang ini. Oke. Cukup jauh, tapi saya suka jalannya. Jom kita lihat dulu. Kita harus balik ke sini. Orang Indonesia nih bro. Almost. Ada pemandu. Banyak kaki lima. Oke, suasana pagi sepi. Ini udah mau jam 9. Oke, jom kita balik ke hotel dulu. Thuyền vắng trôi mau nên người quên lối về, đành bỏ rơi anh trong đời ôi não nề. Từng bước lê thê một lối trên vắng vắng người ai Keren dia punya becak ya. Masuk sini dulu, kita lihat-lihat Night Hostel. Banyak benda yang kita boleh dapat di sini, yang boleh kalian lihat. Ini adalah gang-gang ya, kira lorong-lorong ya, tapi dia punya lorong-lorong sangat bersih. Night Hotel. Banyak hotel-hotel
budget dah sini. Nih hotel. Ibu-ibu di sini macam orang-orang Jawa. Romren. Hai. Hei. Sini. Saya sudah masuk gang, masuk pelosok. Tapi bagusnya gang ini nggak mati, bro. Walaupun kalian masuk sana masuk sini nanti tetap keluar dia. Gangnya sepi. Oke. Warung lontong. Ada warung lontong. Terus kan kita tembusnya ke sini. Spa Jojo. Aku udah bilang Pen Hotel. Tembusnya mana pula? Oh. Tembusnya di sini tuh. Oke, kita tembus di sini. Aku udah lupa pula ya. Berarti kalau dari sini ke sana. Berarti ke sana, bro. Udah jualan kan? Oke, jadi sekarang saya sudah balik ke sini. Cukup jauh ke jalannya, muter-muter. Balik juga ke hotel Saigon. Tapi jujur, pengalaman orang Vietnam kurang senyum ya. Saigon Place. Oh, kita boleh masak sini. Ini kalau malam. Oh. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai tempat saya nginap. Oh, bukan ini. Mana pula? Saya sudah lupa. Saya sudah lupa tempat saya nginep ini. Oh, kayaknya ya sih. Oke, jadi tempat saya nginap itu di sebelah sini, bro. Tapi saya sudah. Oh ya, betul. Tempat saya nginap di sini. So, begitulah suasana pagi di Ho Chi Minh City. Jadi sekarang saya mau masuk kembali dulu ke tempat saya nginap. Jadi apa benda, jom.